Jotonon khulum kani channel o kai tamung norok ani channel o takpan subscribe khlaya khumka subscribe khlai ready ang ketal job advertisement te online information related videos nam ga fari tini kaisa ketal notification alainai omo rijak regional institute of pharmaceutical science and technology ni bakhak tei nga video no paithak jorate nai tongni norok kaham ka saimana bagai omo rijak naiti Tripura board of pharmacy education ni bakhak tei kai o jaga RIPST ni bakhak ti rijaka RIPST ga kai borong norok video no paithak jorate nai tongdi kaham ka saimana bagai o jaga o sajaka data entry talangjaknai data entry operator obo contractual basic singnai 11 month ni bagai kai contractual basic obo 11 month ni bagai ngnai obo samungma khlainai Tripura board of pharmacy education o Agartala Tripura gangka o post o permanent post ya haipano ulo extend khlaijak mano tomung no norok ni performance basic no nai norok kaham khangkai performance samurok kaham khlai tong khangkai ulogo phano obo permanent post khlai rijak pano hini oro rijaka ke o jaga o minimum qualification khangkai oro rijak tong nai ti graduate in science with minimum degree diploma computer application course khlaijak tai logi o tongna nangnai typing speed almost 60 words per minute khai nangnai English o typing speed 60 words per minute tai graduate in science with ID minimum diploma degree computer application course khlaijak kai apply khlai manai ke borong no rijaknai oro 15000 khlai rijaknai per month o 15000 khlai rijaknai borong no mo per month o obo contractual basic singnai 11 month ni bagai gangko jaga o qualification te eligibility criteria sajak kanai o jaga o working interview ongnai obo 10 tarik August 2022 o Regional Institute of Pharmaceutical Science and Technology RIPSAT Obojnagar Agartala o ongnai obo working interview ongnai obo jaga bo rijak tongo te PDF angani description o bo rirnai norok nai ditaisa kam gangka obo 11:30 ni simi chengnai hingke norok ni biodata CV tei tongmai mani norok ni documents education qualification tei joto tlangi norok self attest khlai documents no tlang dia bo 10 tarik August 2022 ongnai bo Obojnagar o RIPSAT o gangkai candidate qualification tongnai to apply khlai nai tomung no apply na musung tongkang kangkai obo contractual basic singnai 11 month ni bagai gangkai oro graduate in science hanjaka gangkai tinin bagam sonong sitong jotono no hambai।